Paul Clark thani somthum zir top ni ani a India Defence thu thar kan ngai thlale don nia Carl Gustav M4 India siam ani don he multipurpose weapon chanchin I hriat tur then khatte Swedish Defence Company SAAB hian India rama Carl Gustav M4 weapon system siam turin anin peito tian soya Defence PSU ne na tho ho na mangin kumsom ni chuang zet India ram chunga omto Sweden Company SAAB hian Carl Gustav M3 hi anlo siam chuak to a launcher te hi LAC bula khochak le khothlang lam sectora Army formation te manatan an da mekani SAAB Senior Vice President Gordon Johansson chuan kumsang ni somni palia tangin Soldier Fire Carl Gustav M4 siam na thana ni don ti soya company chuan thu chua siamin he facility thar hian khovel mun rang system hangtu te tan production le parts te po a support don ti soya he baka hian SAAB hian Indian subcontractor te nen thok donin Make in India program noya ma an la tlang don ani heral thuam man dan hi adang lambi ka achan chu sipai te chu indona din hunapia indona apia nga tactical aid chape a chu building a mel ma an ma chonemo armor tank neutralize nan poni se heng thil zong hi heral thuam pakhat mang hian chin fel vek thayani chu wangin heral thuam pakhat hian na rang a tho thaya wangin ral thuam dang phur tura titlem anti Ento Rami Circle chu hun tiam na in loman thatak ne na ron le ta Rami Circle hi hima 100% dan phal thap gaming app ni in khela ne na changla paisa hloro le application mangini thiam na lanti rangche Rami Circle hi application hi mani a tuna hian mi mak te doi khat chong in an khel mek chu wangin Rami khel dani hriat chuan ne nei chang thei zir pa in I khel thaya sumi hlo thei bokani Rami Circle a chuan sum deposit na himber ePay deposit rang man thaya Paytm le phone pay emo credit debit card a englai po in deposit thei rengani I deposit masabara welcome bonus sang ni thlengi dong don bokani Rami Circle Rami khel hi athra all some boka chu wangin thian te description box a link a hian lutin in register la paisa hloro le msi sum khaitin e wangin fin khur le mani ram tin thapa khel turani Carl Gustav M4 Indian Army hian kumsang khan zakwa somsari palia India rama siam chua tura tho ho na thuthlung masaber an zia tang khan Carl Gustav M3 recoilless rifle hian mangtrana Carl Gustav hi Indian Army Force te chuan emo chi rang man thaya wangin than ti hlea darput missile soldier launch weapon poimo takani China ne na line of actual control LAC ya Indian Army te chuan an mangtang kai hle official website in ral thuam system chungchanga soidan chuan Carl Gustav recoilless rifle hi main portable anti olsam taka kenson mai thayani multi-role weapon system ania sipai te chuan tunlai indona hmuna har satna tam tak an ma chhon thei pha don ani adaptable le flexible system ani siam dang lam le thiasom ol sam mani a hun lowom zel tura sipai mamo danang zelin ti dang lam thei turania market mamo phuruk turin thlak dang lam zel thei ni Carl Gustav M4 hi metar khat aya sayani a kilogram sari aya rit lawani chuba ka man dan ranga oma ral thuam dai zai takani anti armor anti structure le anti personal weapon system atan man thei vekani he system hi clip on telescopic sight pa ngaya kengtela mase du thlan tur danga tan open sight red dot le advanced firing control te anei bok air pressure le temperature sensor te po ti changlun ani a optical le night vision te po wa thei bokani engdin huna po ground force tan atangkai ma advantage ape Carl Gustav M4 hi 84mm caliber ammunition nen chau man thei ania mase an hmel ma target thei zong chu an cover vek thei chu ba ka an mani ron bei tu ten an mu thei lo nan rapid smoke kap chuak thei ania tin zan lama illuminating round te po akap chuak thei boka main portable zinga chuan Carl Gustav hi thaber te zinga mi ani engtin nge atmanir barbaratin India defense industry a thil thara hrin chua kumsom tam tak chung chu India defense production a hian ram chung siam tia chin chhia tur wang hle a
DRDO hian missile lo om tak an siam chuana konga hlotlin na sa tak nei ma se India defense sector chuan assault rifle tun lai jok ang chi siam chu tumin an beina sa thin hle bokani mase Atmanirbhar Bharat le Make in India malak na hian na sa takin in thlak danglam na athlena ramchhung defense bungro siam chua indigenous defense production a mason na athlen Prime Minister Narendra Modi a kai rhuai India sarkar chuan defense production lama mani in rin tok na sa tak nein mason na tur policy chi rang ranga kalpui me kani Atmanirbhar Bharat malak na hian India chural thuam le inven na kai hnoi bungrua siam chuak tu le thon chuak tu a chantir mek India defense export in record sang taka nei chhota a record a siama chengvei bel che sing khat sang li a siamani ral thuam thon chu atanga sum mu sang ni som palia chengvei bel che zakwa ni chu tu na chuan chengvei bel che sing khat sang liat ling chho mek Defense Ministry chuan Atmanirbhar Bharat malak na kalpui mek zinga DPS siutetan components line replacement unit telin item sangthum zasari chuang le defense kai hnoi thil dang item zathum som telin item sangthum zasari chuang ram chunga tanga siam chua turli santi chuak India ram defense sector ram chung ral thuam siam chua tipung tura malak na zinga mission defense space honte Startup and Micro, Small and Medium Enterprise, MSME te telna, Innovation for Defense Excellence, IDEX Scheme kalpuite, Indigenization Portal, Srijan te anni. Mission Defense Space, India Space Defense Initiative, Mission Defense Space, hi Prime Minister Narendra Modi an Defense Expo 2022 na yakhana tlang zara. Mission Defense Space Program hi anatum berchu. Nakin loka space mission ata na India in buat sa inati masona ni. Mission Defense Space malak na hi Defense Space Challenge 75 tenen kalpuya ni a. Chung te chu DDP malak na umsa IDEX Make 1 le Make 2 te an ni. He sektor harsat na te hi chinga a thena ni. Launch System, Satellite System, Communication and Payload System te, Ground System le Software System. Hei hian space mission rang te clear let na kim chang takape. He space sector bi katana budget ruam man hi kumtina pung zela. Sang ni som ni pa ni atana budget ruam man chung chang so in Department of Space chu kum khat budget a cheng vei bel che sing khat sang thum za sari zet ruam man sakani a. Heng zinga cheng vei bel che sang sari zali som nga paruk chu capital expenditure atana ruam manani. Inven na lamathil thar siam. Sarkar chuan MSME startup ate individual innovator R&D institute le academy te ang industry te enroll tira ramchung siam min tawdel na angai poimo hle Srijan Ministry of Defense chuan kumsang ni som ni khan Srijan portal of Department of Defense Production chualo din to boka hei hi vendor te hne na lu the na tur le indigenization atana tran puina ni Defense Industrial Corridor rang om boka Make in India malak na ang zela defense production ti mason nan sarkar lei pui chuan Defense Industrial Corridor DIC pahnia siama chung zinga pakhat chu Uttar Pradesh a omin pakhat chu Tamil Nadu a ombokani heng DIC mang hian sarkar chuan defense manufacturing ecosystem din hun thatak siama duani atum ber chu economic of scales ti mason nan production le testing te certification ti punna tur supply chain ngetak na yani ramchunga khovel pumhuap ral thuam siam lama in elna ta ti punna telani July sang ni somni pahnia Defense Ministry in data ti chua chuan Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor tana nodal agency chuan Memorandum of Understanding MOU somruk pakwa aziaka investment hi chengvei bel che sing khat zanga somli panga velani chu wangin thian te u description box a link a hian lutin in register la paisa hloro le